Dostlarım kamalar. Bu yıl 35 yıl oldu okulun 36 yıl. 36 yıldan içinde çürüktü kızlar bile. Hazır emine baltayga baygiçe olup sunar aldılar. Bala çakanı çoğuytup sunar kılay bulmuşlar şukur. Anam elbey algan kızlarga bıy gör. Ştraf var birine bir soğan salasa. Ştraf min sondan. Ürünleri özürle bilip ştrafты jönötür kartaga. Men sizlerge kabarыңыздар. Bagı bu jaşoodu kança dünya jibайlı, kança baylık jibайlı. Al jaka eштик alып кетпейт экенбиz. Ошон үчүн алып кеткен нерсебиз окуган намазыбыз менен эле алган көңүлүбүз, анан кылган ихсандарыбыз гана кетет экен өзүбүз менен бирге. Ошон үчүн мен силерге кааларым, кор дегенде бир жылда эки болбосо да, бир жылда бир, азыр мына биз бир 5 саатка жолугушуп атабыз. Эмки жолугушубузда боор батырышып, бирге жатып, бирге туруп, эс ала турган болуп жолугушайлы. Пайгамбар батасын берсин баарыңарга, бай дөөлөтүн берсин, кызыр рызкысын чачсын, ушул рызкыны терип жөөнү бизге насип этсин. Баарыңар мына балдарыңарды чоңойтуп, кыздарыңарды чоңойтупсуңар, керегеден баш чыгаргыла, келин алып кыз чыгаргыла. Алла Тааладан эмнени тилеген болсоңор, ушу тилегиңерди Кудайым кабыл кылсын. Кыздар баарыңарды Алла Таала şu 10 toğun oğrudan saklaсын, azgırgan şeytandan saklasın, açı oraktan saklasın, insapsızlıktan saklasın, gayırdindikten saklasın, soğuk gözden saklasın, ıplas sözden saklasın, erçigen uşaktan saklasın, aloğlangan ottan saklasın barılardı. Şarkıragan sudan saklasın, arkıragan şamaldan saklasın, çartıldagan çabılgandan saklasın, bizalardan saklasın, baştan saklasın, yolda жүрөбүз barыбыз, jarılgan жерден saklasın, kaptagan selden saklasın. Allah'ım şu barыбызды, bala çakabızды, büyölörübüzdü, gelinleribizdi, nevereleribizdi, бұл дүниенің апаттарынан қала. Ошон үчүн. Ошо болсун, ушу айткан тилектериңиз бар. Болсун.